ngabuyele marubeni erubina ngibuyele maye mina ngiyala erubina ngibuyele mina maye mina ngiyala erubina ngibuyele maye mina ngiyala erubina ngibuyele maye mina ngiyala kengibuza nginitshali ngabe marubeni kengibuza nginitshali ngabe marubeni kengibuza nginitshali ngabe marubeni kengibuza nginitshali ngabe marubeni ngake ngabuyele rubini katolumkuba. Bakwethu niyazi ukuthi kunamagama amaningi wesiNdebele alahlekileko ngombana thina sikhethu ukusebenzisa amagama abuya emalimini amanye. Uyazi ukuthi nje simaNdebele asazi ukuthi ubaba lo obeletha umngakho umbiza uthini. Uyazi ukuthi amaNdebele abiza ubaba loyo bathi nguFadere. And uyazi ukuthi abantu abasazi ukuthi kuhle kuhle ungubani. Uyazi ukuthi amalunga womndeni abantu abawazi. Umuntu ahlangana naye ngukhazini yakhe. uFadere ngibani uFadere ngobani igama la kaFadere it's from the word father mhlambe libuya esibhurwini kodwana it's father nguFadere. AmaNdebele akasazi ukuthi uFadere ngibani. Lotshani bizo lami ngingilungile mabhena ngombana bengikhuluma nabantwana bami ne and then vele nase ngibatshela ukuthi uFadere ngibani ngesiNdebele bayamangala yong. Ngathi vele ngibatshela amala yabo. So guys, uFadere ngesiNdebele ngumkhwe. Yeah. Emzini loya kusebukhweni bakho. Kusebukhweni bakho. Bese umama loya walapho ngumkhwe kazakho. Bese ubaba loya walakho ngumkhwe wakho. Igama la kamkhwe lilahlekile. AmaNdebele akasalazi. Khona nje oyoyiza ivideo liyabona ngathi ngidlala ngayo. Ngumkhwe wakho. Loya ngumkhwe kazi wakho. Angazi ukuthi uyakhona ukubona ukuthi ukazi esiNdebele nofana esindwini ngokuthi isindu because sengifaka amalimi lawa amanye isiZulu nanani lijamela ubufazi, ndoda kazi, kosi kazi, mfelo kazi. Angisho ngumfelwa nomfelokwazi. Yindoda nendodakazi. Lo bese nina why nithi uFadere nomkhwekazi bese nibone ngathi ngiyoke into embile ngokungafuni ukukhuluma ilimi lesiNdebele ngombana amagama ayalahleka bese kuba ngathi that's why abantu bacabanga ukuthi isiNdebele akusiyi language. IsiNdebele siyachotha. IsiNdebele siboleka kwamanye amalimi nanani ngathi thina zange saba nayo ilanguage vele. It's because asifuna ukukhuluma isiNdebele. Ngumkhwe akusinguFadere akho. Niyithatha ivideo leniphosa na ku group chat. Baba uthola baba omdala manje baba omdala ona 58. Yazi uFadere ngumkhwe wakho. And do you know what's funny? What's funny is that into le ngingayidiscuss until enkomeni zelobolo. Until enkomeni zelobolo. And then if wena gade ukhamba ulobolela abantu gade wena uba kuma discussion welobolo. Bese zange kho uzibuza ukuthi kunento la eloboleni la ekhona la. And then into le nangabe ngisizo ibeka so. Why manje lo sithi nguFadere? Zange iklikhele. Then iveza into evane ngikhuluma. Thina sibabantu senza amasiko pilo esingawazwisisiko. Siyaphetha ngombana lisiko kodwa nasazi ukuthi kuba yini siphetha. Kungakho egqineni sigcina sesifaka izinto ezingafuneki ke esikweni sithi siyanandisa. It's because kwasekthomeni wena kuhle wazi ukuthi why kufanele ukuthi uthombe. That's why ubone kulungile ukuthi utlola igama lomntwana ku black drop uthi sanamukele equdeni la kaSibongile. That's why ubone ku right because kwawena ulazi iqude. Uthombile siyavuma mara likuphunyukhile. Awuyazi into lokuthi why uyenza. So nangabe abantu basenda, abantu basathatha then ukulotsholwa kusesekhona.
kodwana asazi ukuthi umuntu lo ngumkhwe. Then kuthi ukuthi siyacoca sithi abantu siyabathathisa kodwana sazi ukuthi vane sibathathisela ini. So yeah, namhlanje sike bengibuye negamelo. Ngumkhwekazi nomkhwe wakho. Asinayo umamezala, asinayo ubabezala. Thina simaZulu thina simaNdebele, siyabeletha, sinembeleko, asizali, yimbuzi ezalawo. Akunamzali kunombelethi. So ngunosokana, ngusosokana, kusekha kwami. Ngumkhwekazi, kusebukhweni bami. Injalo, ngiyathokoza.